sabati marate khakka oromo islaman jiru dhugan sitti madaggeeffadhu arradu dhiiraa dubartiidhaan maraanne huccuu facaaf tanaaf jazaan kun nuu galeetu tanaaf jazaan nuu galeetu baga arrabsite abba maqaa keetilleen beekulleen fedhutu ani beekulleen fedhu hedduu isa kana wajjin dubbii deddeebisulleen fedhu an nama zeeroodha zeerumaatu nama arrabsa akkanatti hin beekan namni kun doktora yoo waa ustaaza naan jechuun ni malaati wallahi doktorummaa kana sareen isii haa nyaattu du ustaazummaa kana sareen ustaazummaa namni haqa namaan beeyne mirga namaan beeyne doktorummaa mirga namaas hin barsiisin mirga amantiis hin barsiisin mirga sabaas hin barsiisin sareen isii haa nyaattu an namticha wajji moromuun barbaadu fayyaada namtichana waan namoonni biroo garadhoysee deemuuni ati nuu baafte baga baafte bada dhiira leencaati warra keenya ka dubbiin galuu diddesaniif baga baafteef ani immoo nuti duraanuu nu galte bishaan irra dhugaa deemne malee nuti qaata nu galte baga itti himte dhugaa isaanii likkii isaanii itti himte baga itti himte sanuu namuma waltajjii lallabaa tururraayi eegaltan dubo akka dubbiin ajaa'ibaatu miskiina wallah abshiru تدين كينيا تيو ديبني سندين كينيا أبان نهي أبان أمو إسا ربي ورّيتي أمانو نهي أبان فدي أمان نمتيكسون أمانتي نافار سجئي أن اللي وان الرأيق قد انقبو ربي نافار سجئي اللي وان الرأيق قد انجرو نبي نافار سجئي اللي وان الرأيق قد انجرو أمو أمانتي تي الربسو مرغان قبول سلاي فارون الرأيق قد انجرو دو واول بينو في جيتشد نبوهم سوم بربادين الربود تكا أمر ميديا ربي أمانتي تيجي الربسين تجري ميديا رباتي أمانتي تيجي الربسين نمني أمانتي تينيا والدرادوبا يرو إيجتي الربساجرو نمنو تسبا جنة إركنة وججروتو نو الربساجرا نبوهم سوم بربادين نمنو أنفادا يادا أنفاد جيجتي نبوهم سين سجنتا يرو إيرتودا تربي ملكيسو ديدي سجنتا يرو إيرتو تربين فشل سنسلة سن أكا بايرسا تي أكوسا تي اتهافين نمني قرين ركوبا سنتكتا كان أسنوبا ساديما نما ننفاتي جتيتو من نمقومسي وان بروان فيتجي لكي يانخو يادة ننفاتي خغافة أبا قداسو نس يادة ننفاتي خنمتكي خطابة كتبه زيادة ننفاتي خخليه نس يادة ننفاتي جتي هدرا وان برو هندجي يادة ننفاتي جتيتو من نمقومسو بربادين تنتين ديبي انت ليس بالرأس وان توتي إسا غرتي قبتي ديمتو إني إسا غراباتي خنا دفي باسي خون خكا ترمبي ساني ترمبي وان بلچينسا موتوني إساني غرتي بشان الرد ugaa deemu hunda magaalaa keessa facaase taram kana hakkasi rabbi fi nuufide fayyaa adau arrabsi ganallee arrabsi hanga isaan lakkoysa quxurii ufii beekanitti arrabsi xulu godhi amma borulleetti deebi siimiti kanu arrabsi ummata keenya ka islaamaatu nu arrabsi siimiti waa takka ansin komadhudu hijaabni ati arrabsite ka dubartiin uffattee halkan sadii qorra keeysan bulte waa'ee sabaati jecha san hijaabni ati arrabsite nabiyyiin ati arrabsite ka warri isatti amanu qabeenya fiitis baasee saba fiitii jecha waan qabu baasee ruuhii isaa baasaatis jiru san arrabsite akkasitti beekitu kanaafu oduman deddeebi'uun akka dubbiin hedduun harkaan baane namni reefka nama ufii torba garagalchan jedhani ammallee gara oromoo islaamatiin rakkoon dhufte akkan je'amne silaa nuti guyyuu warruma kabalanii sossobanii gaafa waraananii eegeedhaan haasasan arrabaan diranii deebi'anii soban saanuma nuti haa sobamnu maatiimi ammoo waa hambifataa deemna arra wayin hambifadhaan jaarsi waa hundan dubbatu yoommoo akki jenne sun nu dura namoonni biroo bahee waan kana warri amantii islaamaan qabde balaaleffatuu baate namtichi warra kana ni beekani miidiyaas ni beekan namtichas ni beekan
jarri kun akka islaama dhiifama gaafatu yoo godhuu baatan waan jennu ni qabna nutis guyyaa saniif hambifan. Amma wanni isinii dhaamu waan namtichi sun je'e san deddeebiftanii nabi arrabsinaa matuma keessaniifu. Jecha inni jeesan irra takka nama arrabsa sagal abbaa uf arrabsa jedhu. Sagal abbaa uf arrabsa jedhu. Jecha saasan irra deddeebitee jettee afaan keetiin nabilleen arrabsin. Dubbii gabaabduun tana yoo dhiifama bahanii gaafate jarri kun warri afeeree fi namtichinis fala tokko kun waa eegaa jirra. Namni adda addaa ka'asirraa tokkummaadhaan wajji lallabaa jirtan miidiyaa bakka hunda gabbayee waan kana yoo balaaleeffate. Lama sadaffaan jarri sun dhihaatee yoo dhiifama gaafate falli ni jiratu. Hin dogoggorin qabxii sadii qabna. Warri musliman ta'in kanuti wajji firaa lambii teenya jennee lakkaayaa jiru gabbayee waan kana balaaleeffatuu qaba nu dura. Tokko lammada miidiyaa fi namtichi waan kana afeere miidiyaan afeere fi namtichi jecha kana jedhe ummata Oromoo islaamaa keessaa'u Oromoo islaamaa qofatti mi khayakkitan guutuu Oromoo diiguuf deemtan. Ergaan tun ergaa hamtuudha. Laaffitee laalte malee ati ergaa hamtuudha ergaan tun. Harka keessaniin uf diiguu deemtan nu diiguu deemtan. Baatee yoo dhiifama gaafatan hawaasa keenyaaf dhiifna lafa tanatu akka balaaleffatan waa eegaa jira. San booda moo guyyaan ufiifuu waan ufii qabatee dhufa waan jennu guyyaa san jenna.